Hello guys, for today's video, naimbag nga bigat tayo amin gagayam ken kakabsat. Kat deti gagayam ken kakabsat kat handan sa nga raw pantang amin idi mulmulaan da iti na nateng iso siguro hang anaraw panta mulaan da manan iti nateng iso nga deti kat nabati nga awan tira up na. I-ready da nga pagmulaan siguro guys. So nga kasta na guys. Itatan da kami lang nga talagang ti naud-ude ni kita nyo gagayam ken kabsat ko ni naglalang to dadagito yan kasi nabayag dadagito nga nakaraupon nabayag da nga nairaupon ni dapay malabis nga kasaluyutan kat dito imot tante pagraupam may dakda kami lang matkit ditahan mat nga unay adaw padasak mo basit ti romaop digijay di kita kakadwa ko kan ada ti maysa nga mangraep kada toy maysa nga keldang isa ti baroket kaya nawat ti padasan ti kasano agraep guys so nga ipapadas ko mo tano mapadasan namot ti rigat ti agraep di kaday barang maraep pami dati iti agmalmalam so nga tumapuga nga rudan ta rugyan men ti mangraep ka deto yan ta baka di da kampakanan di jay pagraepam may so nga paspasam mi ti agtugitugkel ti bunobon ta nung napaspas kami mo lang nga sumang at ata ni nakapudpudot ti panawan kat inakto pay agala ti masida dita ayan ti iged parang ada ti maala nga parparya parparya wen parya nga si marong dayjay gagayem ken kakabsa dayjay digitay wild ko mga parya hanga tay mabalin mo't nga mulmulang digitay lata nagtubtuba ta intay pagalaan no kwati sidaan iso ti sidaan may tatanga panagraraep ta libre nga raw awan ti paggatang ti masidsida iso nga tay kadwami nga pag agraep met di ka di siguro mapardot tata inakagala nga rod ti bulong ti ay ubot ti parya nga ipasidak purpurokon tano maramanan namot tay pumait-pait so nga ano sanan to orita time mo lang ki di kayong ko ti kadwami nga agrap ka deti guys so nga siguro kagugustuhan na namot ta mapanda agal ala ta bambantay no kwa bakbakir so nga anusan nanton ati adda nga maipasidan dayjay man digitay duwa nga agraraupon nakamagmagapay ti pagraepan da ata alis to nga maatsanan narigat nga itugkel kunada napaspaspas da kanopay nga mangraep kumadeta no adati danom na so nga marigatan da tawang amin ti danom na napagket di ka di kasjay ano sanan ate mangitugkol-tugkol ti kasta nabayag ata pinadanuman na mo idi namin sa nga aldaw ngem aya puta alis tumot nga nagikat ti danom na ta nakapudpudot nga road ko nagrigat pa nga igatang ti gasolina busta lang nga road nangina ti magatgataon awan pay ti makmakan so nga anusanen deto yung mga rodan kakabsat deto yung kakabsat ala ngay pasidakaw di ba di ka pay kat naglalangtaw nakadado nga ubot ado ti ubo na nga dakam mo ta awan pulos makitak nga ti makita nga pulos nga bunga na ni maysa awan jak makakita ta jakam mo
no madin sa adamot sabong nang awampay ti bunga na nga maala so nga detoy latan ubot na ti ala ikaw ta kilnaten kaw magkaalang ti sanga dungdung di mayatan na pigsa detan nga kwan na sustansya detoy gagayem ken kakabsat iso nga kaadwak oray sanga bakroy di mayatan madi ka mo mabisin detan ta sanga bakroy nga raw ado ti bulong na nga kasta maimuryan di kaday nagganas ti agpurdot-purdot kita purdot nga purdot akon ta nakad adong nga bulbulong na nakad adong nga di ubo na nagganas ti agpurdot sinaysaat ko mukidit adan mo ti paminsanan na pay nga panagala di kaday nagmayat inaksangad ila ko nga ta detoy paylaang tano di ba nagmayat sa kay adot pay tinaala kon di dayon impaigid ka ata jakmot mabakruyan gagayem ken kakabsat iso nga idisok paylaang ta jakngat maiganan at ti sisi iti kawayan di ba nagimas deto yon kastoy nga talaga ti no kailukan no kakastoy kita specialty ti aglalo di ti away kinkinilnat pardo den tayo mandete pardo den tayo mandete kayong kuti paria di kapaya sigurado nga healthy deta ta kaburbo kaalala sa balit ti raman namin ti kaalala kintay nabayag nga naalan gagayem ken kakabsat di pa yan tutta Tun agawid ka may isun ti masidamay. Deta nga ngani mi kidi malpas nga agawid kami tun no in kami mo kastan kuri-kuri ti pangaldawon di kami pay nakaisa nga ta ilipas mi kanaon ta di kay pay lang sumangsang at ta ilipas tay laeng ko ni nagbara kunana mo deti lakay ko so nga detan di nalpas min di agawid kami apag inaan min to ti mangimimuri mo taon di pa yan binakroy nan agawid kami ta nalpasan gagayem ken kakabsat di ba binakroy na nga talagan nagmamaya nga ubo ti kamutay adapay ti dami nga bunubaw